Muraho neza abantu banje, mbahaye ikaze nosidero nk'ibisanzwe. Uyu munsi nyamukuru umuntu watuzinduye aha ngaha ni umuhanzi wamamaye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yabyo. Uwo muhanzi nta wundi bakivuga izina uhita wumva uwo ari we. Uko biri kose izina Juno niryo rihita riza mu mutwe wawe. Uyu muhanzi Juno Kizigenza ni umuhanzi w'umunyarwanda ukomeje kwigarurira imitima y'abakunzi mu muziki w'u Rwanda ndetse no hanze yarwo. Yamenyekanye cyane mu njyana Afrobeat, Afropop ndetse na Afrofusion, aho ashyira imbere imvugo isekeje iyobowe n'urukundo n'ubuzima bwe bwa buri munsi abamo. Rero iki kiganiro turibuze gusangamo amateka ye n'ubuzima bw'umuhanzi wamamaye cyane ku izina rya Juno Kizigenza. Izina rye nyakuri Kwizera Bosco niyo zina yiswe n'ababyeyi. Itariki n'amavuko yavutse kuri tariki 23 Ugushyingo mwaka wa 2000. Uko biri kose birumvikana afite imyaka isaga 25. Aho yavukiye akarere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Uyu muhanzi urumva uko biri kose yavukiye mu mujyi wa Kigali n'ubundi. Uburebure bw'iwe apima, uyu musore ni muremure handi apima metero 1 na santimetero 85. Uko biri kose uyu musore arashinguye, indashyikirwa mu bwiza, mu buranga, mu kuririmba no mu mubiri. Uyu muhanzi Juno Kizigenza afite inshuti mu muryango, afite inshuti y'akadasohoka bakundana cyane, ndetse indirimbo ya Shenge akenshi bivuzwe yuko ashobora kuba ari we yayituye nubwo bitaje kugenda neza. Yagiye hanze mu mwaka wa 2025, ikaba ari iy'urukundo. Iyi ni indirimbo ngaruka kwezi cyangwa ikaba indirimbo ngaruka mwaka. Juno Kizigenza amaze gushyira hanze indirimbo nyinshi zakunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Harimo indirimbo zagiye zandika amateka, harimo nka Formula. Iyi ni indirimbo ye ya mbere yatumye amenyekana cyane mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 2020. Sorry ni indirimbo ye yagaragaje ubuhanga mu guhanga no gutunganya umuziki mu gihugu cy'u Rwanda. Igitangaza yafatanyije na Bruce Melody hamwe na Kenny Solo mu mwaka wa 2025. Iyi ni indirimbo ngaruka mwaka, ni indirimbo ngaruka kwezi yamwandikiye amateka mu gihugu cy'u Rwanda. Juno Kizigenza dore zimwe mu ndirimbo yagiye asohora zikamamara: Konsoma, Taruka, Jaja, Nazubaye, Royo, Aye, Shenge, Birenze ndetse n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye yagiye asohora. Amalbum yagiye asohora mu gihugu cy'u Rwanda, akandika amateka mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mu kwezi kwa Kanama 2023 Juno Kizigenza yashize hanze album ye ya mbere yaraje, igizwe n'indirimbo zisaga indirimbo 10 ziganjemo Afrobeat na Afropop. Iyi album yateye imbere mu muziki w'u Rwanda, ikaba yarashimwe n'abakunzi b'umuziki n'abakunda ijwi ryiwe n'ibihangano byiwe. Uruhare mu muryango ku ruhande rwa Juno cyangwa se rwa Kizigenza. Juno Kizigenza yifatanyije n'umuryango Kinyarwanda mu mwaka wa 2022 mu bikorwa byo guteza imbere uburezi bw'abana, aho bashyizeho gahunda yise Building World of Play mu turere twa Bugesera, Musanze, Rubavu, Nyanza ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ibi ngibi byatumye amenyekana cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Imbuga nkoranyambaga uyu muhanzi ushobora kumusangaho. Juno Kizigenza akunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho afite abakunzi be benshi: Instagram Juno Kizigenza, YouTube Juno Kizigenza, Twitter ariyo yaje guhinduka X Juno Kizigenza. Amashuri yize uyu muhanzi Juno Kizigenza, amashuri abanza n'ay'incuke yize ku ishuri rya St Joseph, ayisumbuye Christian Roy Nyanza mwaka wa 2013 kugeza mu mwaka wa 2015. École Notre Dame de la Providence i Huye mwaka wa 2016 kugeza mu mwaka wa 2018. Aho ngaho niho twaje kubona yize kuva akiri muto kugeza akuze. Kaminuza yatangiye kwiga muri Africa Leadership University nyuma yo gusubira ku ntebe y'ishuri mwaka wa 2022, abigiriwe inama n'ababyeyi be cyangwa se na nyina kuko atari yumva neza uburyo umuziki ushobora kumutunga atarize ngo arangize na kaminuza cyangwa se agire icyo yigezaho. Impamvu y'amashuri cyangwa se impamvu yaje gusubira ku ishuri abigiriwe inama n'umubyeyi we. Juno Kizigenza yagaragaje ko
yagiye mu mashuri gusubirayo kugira ngo yerekane ko umuziki ushobora gutunga umuntu kandi ko afite ubushobozi bwo guhuriza hamwe impano y'ubumenyi. Ibi byamufashije mu rugendo rwe rw'umuziki no mu guhangana n'ibibazo by'ubuzima bwe bwa buri munsi ahura nabwo. Ikintu twasoza tubabwira kuri uyu muhanzi Juno Kizigenza, uyu muhanzi yanditse amateka mu gihugu cy'u Rwanda, twamwita nk'indashyikirwa. Urubyiruko ni benshi tumwigiraho kandi twizera yuko tuzamugeraho byinshi, tuzagenda tumumenyeraho byinshi. Ibi ngibi nibyo bintu twabashe kumubonaho bihagije, ariko ushaka hari n'ibindi tutavuze wakandika muri komenti. Wowe wakwisiza ndagushimiye, nawe utarayikora ndagushishikariza kuyikora, ukiyunga kuri uyu muryango. Byinshi tuzagenda dukoraho bigiye bitandukanye, ari nk'umuntu wabasha ko tugukoreraho wakandika muri komenti. Ciao ciao, imvura igwa n'isubira, tuzahure muri video z'ubutaha.